Ka tahi tonu nei ka whakaingoatia ngā kaitākaro wāhine me ngā kaitākaro tāne mō ngā kapa haupoi o Aotearoa, ka haere ki te taumā heke heke o te ao ki rānana a te tau e heke mai nei. E 25 ngā wāhine, e 25 ngā tāne, kua whakaingoatia nei ki roto i enei kapa e rua, engari te kauma ono noiho o ia kapa ka haria ki rānana. I te ahua nei tokorua anake ngā Māori kei roto i te kapa wāhine, ara ko Kyla Charland, rāua ko Rhiannon Dennison. Hei te marama e tū mai nei, ka tīmata no ngā tukinga tākaro a ngā kapa pāwhutu pōro o Aotearoa, i raro iho i te tekau ono tau, ki ngā kapa Oahi Traeria. Hioi he utu nui tā ngā whānau Māori kia ea ai te hiahia o ngā kaitākaro Māori o roto i enei kapa. Ka whakamātautautia enei nikehana hau a rātau i tā rātau tukina ki Oahi Traeria hei te marama e tū mai nei. It's a really good opportunity for these kids to get over there and experience how the Australians play and the speed of the game and they're going to come back with a lot of new skills. Enari he mea uaua ki ngā mātua o ngā tamariki, penei kia Dion Fox ki te utu i ngā nama 3 neke atu ki a hei tana tama a tāne Fox te rere atu ki reira. It's been really hard, so everyone's been fundraising and the whānau putting in as well, so it's all come together, so yeah. He ori te katoa mō ngā whānau i tūtaki mātau i te rani nei. It's hit us quite a bit with that. Kua mate rātau te kimi āwhina mai i o rātau whānau. Actually, we got Tāne to write a letter to all our friends and family, and basically that's how the majority of it's come through, all from whānau, so it's been really awesome. We started off with garage sale and we've been doing other stalls and stuff, and some of us were lucky enough to get some of our local iwis, like my daughter was supported by Tūwhare Tour, who gave her $995, which was awesome. Enari tērā e tahi tētāia te utu i ngā nama a mahu e iho ki te kāina. We've had deadlines that we had to meet with Touch New Zealand, and if you haven't met them by now, you're not going. Nari mō enei kei te haere atu, kei te hikaka katoa. Pretty confident i ārani, kapaupur. I'm going to feel excited and yeah, it's going to be fun. Hei te kauma ono o Mahuruti mata i ngā tukina tākaro, rāpare tā whai te karere.